Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. As a parent, I know my child needs more space to play and to learn. A school which learns him better and teaches him better, where he finds live models for love, affection and dedication, where he can nurture his individuality and be a future leader. And here's where I stand. Blessings International School, Tirukurakkundram, Chingalpet. For admissions, contact 9688 812 73730 73730 Ka Myntri ka kot ka khia jong ka sarkar jala ka Dr. Amprin Lingdo ha ka santri ujambang arjar afulai kala Jngoh ya ka kong Paltima Rani khabarang don hapadeng ka jingsha sumar Hanigrims Hospital Shillong Hadien bu lingkhot thernya uladkut basakut hapo kamet ha ka sngi balakha ya ikhulung ha Ganesh Das Government Maternal and Child Health Hospital Shillong ha shitrik ujambang arjar afulai bat i balakhla no nakni sla perthei ha ka artrik ujambang arjar afulai kat kung ko video balapha da Hill Farmer Union Syaka Batisi TV ka Dr. Amprin kalai krenru baru Director Jngoh Hanigrims Hospital menyerap lem hakabai dei berjingsiu ya kabai sumar naba kani kalong kami kadai kebawan na kalong yeng ka beduk bekerdu di ngachupa berpetip syapi ilat pathai kuor ba kani ka jingja ba kut terya akapor baki operate ya kini ki complicated issues ki long kami ki beyo ya kini ki high risk pregnancy kandai ke ege bejatang mentah semumat kumbang nasutu ngano director Jngoh Hanigrims bat naki nai director MI naki doctors majong bat kum kini ki jingjang ki juja ting ting te ke ege bejata long ba Hadien ba ilong kami ila de khai kun jogin ipoi syaka recovery bu ningkong shwa iklung kadon kendit ke problem na duk ka namat kemla mandring mensim ba kadon kata kajing sakut kata kajak liar kata bo kasi medically predictive ong ko la di ong ko moi pa tinrei ita ikmela ra recovery rei Hadien kat tukat ni por syam ba is dang banyo bleeding kathe asnam namat pa kadon ke problem ba kajaka ba kaya ini long kami judon hiki high risk pregnancies ladu ke kor ke ba ikakun meningkong baan balai ini dikun besar dia nang ta la shemba kata ke bleeding hub menyelam biang ini syapok operation theater ke bak doktor lapor apa Ganesh Das kilale tiki sedang bansu dia kata ke jing bleed jong kata ke jaka khaj ke jong i bat lap ba hakawai na kata ke jing so dukot utau ternia bat ulung not jelang sapo teki Dr. Hanigrims hapo Ganesh Das Hadien bakim laksai shu ya ke jingdon jong utau ternia kim shimle jubor ya kata ke surgery ki khang no ya kata ke wound namardon kam ya kata ke machine ke baong ke imaging machine ke bakar ke Ganesh Das tempat la mandon don kam ban yalam ya ki patient syaka way pat ke hospital but nang kila Ganesh Das kila yalam ya i patient syako Hanigrims aka jaka ka ba hidon ni kata imaging machine but la le ya kata imaging machine lalap yu tau turnia om ba udon sejan kelai ne syano udon be haiti jaka kami aka to ka area ni to but ki Dr. Hanigrims immediately kila yalam dia di syaka operation theater but kila le kata procedure kila weng ye utau ternia mut ternia dairu ternia mut ternia laweng you but ini patient mentah ipiang iben kila ice nam kambun ini yang makan atur kalau soplan tadi napan replace kata Islam din badep ka antibiotic dose juga should inject ilana manlection yen bayi kamru man kmi bahaya lade bai bahaya lade benumle kiai benum kam bad kumbang UI mentahi hangni kalong bek ba kasai ba kamdon kanu ka Jingbakla kum kini Jingbakla ki juja akapor bale ki surgeries ki repair bape ki jing shampoo ki repair bape di ni nakaliang bejuni nila yawan kedui ba ila express road ipe jing kamen bejuni mangila yo penutran ya kana kam don kendet ki problem obviously kajing siu nomor 2 NHIS yang paling berhad
kani katai tinggi layak keren buat nong penyanyi director Jokowi Games buat mention buat ini rap konfek bah kejinlo kejing serto ikon kanum lo kaba buat penjara di Dinga kum ke minister ngala syia itu ni ngala wan berkuat tip buat kemen buat ini company inang yo bon buat iklan Kalong posisi minta ke sembilan di bagi hasil produksi Jngoh belum nanti buat apa kajing pemlak jadi penting sih dikit waktu yang akan dikenal dengan semkan minyak cuma hadis dan